Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Let's say hip hip hooray for the Garo Hills SSA School Teachers Association. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Thank you, sir, for your support. And I would also invite teachers. Ka jingbom pelaksa jong sorkar lasan benai kenti. Kata nadu benai rempang, hadu benai jilio arhajar arpuar, kala pensosan. Bat bu jing ya ki khat ar hajar sauspa san pawengun ki nohikai school SSA ki belashu klam ketulom nalor bagi hapan pendap penbiang ya ke yang kesem ki noilam jaga Meghalaya SSA School Association bat ki noilam jaga All Meghalaya SSA School Teachers Association haka jinga kendo bat uskatri jaga nat puli putih ke sorkar jela uba arab tham haka singi thok dia ngakat santri unai tong arajar arpuar kila penpawe ke jingbom hun hadian uskatri jaga nat puli putih ulapan por sa ardayo ban up ya kepisah ke bawan nak sorkar pedeng kenang bo andubla ban siu syai ketulop tang nak mentau benai yayong benai jembang bat benai jilio handrai watla ulayai bandru baka jing siu ketulop kan syong kat kum ke jingdap jang kepisah hagani ke singi no hikai school SSA ki bidang pok syatri jang ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ki la pelong dak jing syong kelan mengor hak cakap penyang kali kepada hakajan ke Office Additional Secretariat kum kadak man penpau ke jing persya halor ke jing bomyo tulop lasan benai kenti General Secretary from the Bhairambang block to lemba ke jing railang ke jongpi kino yalam ki paper ki beladon nak tegesi ngile pendek bangin bu ya ke memorandum habangin dawa ya ke ba ke dehok lene kata ka benta ke jungi kum kino hikai SSA ha ke bede bat ka tulop bun na pedeng jungi ngiak tai ha tai singi balai ba ngihaban dawa man ka por bat man kisnem khamtam ha kini kisnem gi balaya mentala sausnem hajan man lausnem ngijumi surak kumne bandawa ya ka tulop ka jungi ha kwat ha ka por covid ha kini kisnem jung ka por covid na du warajar khat khandai arpau ngijumi ye gijing ki kumne namar balai ba yangi ba ka lengba ka jing penbor jong ki bor ki bahlor bangi judawa ya kata katulop jongi omri bangi ni hangne bangi dawa ya ka bomla banlong ni dawa hangne tangi ka hok la jong bangi de banyo ya kata kabai ban jongi lane ka hok jongi ka bai bela ka jongi bangi de ban sima ka bala sateng menta lasan benai lasan benai keladep menta ila jam syaka khatsan terik kata ila poi syaka siteng benai jong uhun reu ke ba ko ban pensau ya pi kum kino hikai kum ba ila shim ya karai ba ila bu ya ka deadline ya ka khatar terik hendai ka sorkar kam sim la ban penbiang ya kata ban siuno tane ban ai ka kantin na ka leng jong sorkar dan nak kalian education department ban pendep dan ban siuno ya kata kabai bela ke jungi dan kabai trei ke jungi ke bangi ladep trei mentalasan benai ke benai beladep dan tak kadau ni hakne kasi nilai khot nilai aware ya pi kinu hikai ban ya wan lang hakne ke jaka ke bangi la penbek bangi la keren bat ke bor sorkar bat gila ai ngi galat ban ya kendu hangne ban ya lum lang hangne ban dawa ya ke hok ke jungi bangi de ban yo ya kena ke tulop jungi ke basan benai ni dawaru hakane kasgi omdai tang tulok kebasan benai kepala pensa yang ni menta lajan sans nentam hakabede bat ka area ke jongi kepala sa pra benai tam nadu sna marjar khan riu khat niau kane ru ke we ka hok ke jongi balano pinsil ni dawa ya ka sorkar ba kade ban pet ban khmino yang ni hadu menta ni sakut sa ya kane ru ke we tedena takadau ngakarpa de pi kino hikai kumba sekretari ulong bat kumba ka district administration galong yangi bato yalong ki bejai ngikum kuno hikai tongin long ka bejai bat ngin ap ya kata karai ka bana kalian ka office kelakot kalau wer yangi banyak kendu lang bat ka we ka asosian banyak li kendu yota sekretari jong education ni sarap tap
hangnya po additional sekretariat ngin saya ngin sabatai pi bak ei bang yo ban ya kendu hangta bak ei karai bai ai na kaleng ka sarkar lang di ban song hangne ne laga dei bangin lei phai ngin sapai har khadin ga rai bang la dap ban ya kendu ha ka por khat bai steng hangnya po additional sekretariat tang ni ka sarkar jung ji mesta ka ai da kan nam ka ba ngi kinoi kai ki khot isndon ki briungi ki babu dabram tang namar bakam ju ai ya ka tulop te namar kata na kintu ya borok kinoi kai bala da ka sarkar kadang yele kumni si kumni na kaliang bejungi kum kini kairo ngem dei ban song klikti ngitep ngilele ya kran ki por ki baladam ha ka be dei bat ka tulop ka jungi kinoi kai lada ya kran be kinong sinsar bunsen man kapor ngim jupai sei tengim tep yano kisinsar yano kipet haba dei maki ki barsinsan rikim don ka jingki klipade yangi te kane kadon klong ka ei ka bon ra ya ka jinge kamtam yangi kinohikai ke bangi ju kendu nakapor syakapor ngilayor singo dang mentan bakar sadan ka jingelet yakran balakot banyak kendu bad kihe jong ke education department banyak kren halor ke jing dawa ka jingi nakabta kata katulop san banai ni kermen ba kuma filakot kakam kar salong omdei ba fin khot taman khot disha ya kinong lam jongi haba bikot daken mau khot ban penolong artat ya ki kam lani ki jing dawa ki jongi kum kino hikai ni krem dawa bun nabi ni dawa tang san banai katulop ka badi hok banyo ba ni dawa ke aerial ka bangi di hok banyo na takado balai phidang shifting balai phidang kerenga dan balai phidang klet ya ke jing dawa jungi lara hiong bakata jing dawa ka jungi kamdi ke bahok ru ken de ke besai ngilait no lara ke jing dawa jungi san banai ke tulop bakam de ke jing dawa ka bahok ru ngilait no ngim sungoi ei mo ngim sungoi ei kata rela de ka hok ni haban shong ken de ke besai ngi wat benang ai kini kai gi jongpi ha ka ni ke jela ke jongi te daga baburom ya boro nyedon kat nengut kum kinu hikai ngidi bandon kamen sem kabasenrang ngimde ban salia ngimde ban ting ngimi syakmat ban pempau yala kahok ke jongi ai ka jingdawa ke jongi man la kapor ngi dawa kaju si kaju langsung leran hadu ba shwa banyo tulab rula banalut baro shimigalea dalam diutulab ru la benalut bro simigalaya tewat lek syuk yang ikum ni lara fiken bangi kini kai kini kemudian burom sedang ngopi ke sarkar om deban sedang upai ba lara fisiem yang i bagi de kini kai kemudian burom sedang ngopi ke sarkar ban burom ingi om deban sedang upai ba dan ukna mentakas ngi nakalian jongi ngile kendo ye secretary education isar ar rapthap hakajing don lang jong i deputy state project director isar Andrew Wadri tikajing kendo jongi mentakas ngi kalong ka hadin ba kumbangila phila atip hingila bo ya ka deadline si government ma hado mentakas ngi khat santrik bahkan pen urlong ya southly kimat jing dawa jongi kebanong kong kadai ban release all of 5 months salary arbnai kadai jong financial year 2024 ar jong benai February and March but lai benai jong benai April May and June kadai jong current financial year 2024 arpulai. Number 2 ka demands jongi ka bangi dawa kalong enhancements of salary to all the SSE teachers. Number 3 to keep more budget provision in the state budget for Samagra Shiksha Abhiyan. And number 4 to chief and merge all the existing SSE teachers from State Implementation Society to State Education Department on regular basis. Tika jingwan jingdo jungi menta kalong ba menin janmit ngilayo ya ka phone call manakaliang jong ka government kala invite yangi for a talk haka level jong secretary education halor kini ki issues jongi to kai ka jingmi hadin ka jingi kendo jongi hadin ka jingya kren mo nakalian jongi kila pen sngeu ba kila request yangi ban yaisha RTO ban yaisha sa RTO ba kanwan kata kapisa na ka government of India nakabantaban siu ya katulop jongi lai banai jong upnai April May and June kata ka lai banai ro kamlong tikna kasyong hakajing dap jong kapisa lada kadap arbnai ki lada kadap laibnai kin ai laibnai lada kadap tang arbnai kin ai arbnai April an May
jong mentau financial year arjar arpoar arpolai. Tehak kapai dai pat jong last financial year 21-22 kila ong bahatu menta kapisa kadang ne pe hapo state finance department. There is no green signal at all. For the kaya menta ka salary jong February and March. Te kata kada number 1. Number 2 regarding enhancement kanero ki ong ba under process. Number 3 ya kan ka budget provision kanero ki ong ba under process. They are still work out. Ya ka shifting ro ki ong under process. Kamu kaya ka bang ya kren baru minister haka santrik jong mentau benai. Kaya ka outcome ka babi nang tu the same thing ka ba kalong menta ka sengi. Tingi ngila pensengau haki ba no we cannot ngimla ban pediang ya kaya ka bana kaliang jopi ka government ki pensengau hangi ngi penbenabej bangin ya be syakmat ya ka indefinite dana jongi kaban sedang nado khat pratrik jong mentau benai kamun dado monde hang ne hapo parking lot jong additional secretariat nado khat wei chiteng men step ter ka ba continue bot day and night kadi ngin ya be syakmat ni pentip sebaro kino hikaya si ba kilong ready ban yawan renti haka sengi monde khat pratrik jong mentau benai hang te hapo parking lot jong additional secretariat haka por kharwei steng bangin pen ya ka protest jong ya ka jingle khunung khna jong kan ka government namar kumba ka menta ka supha wan ka yang isene la lor bangila suffer 6 month running without salary ki supulut ka ya ka baikali bangin wan hang ne bani kendo haba ka result kalong the same thing kai government progress ka bai dei bat kan ne ngim don ban comments ma kasong haka government ya ka kompen bet jong ka kumno ka penbet te haba ki khot ya kren mat khot education minister ne khot secretary ngingi wan namar ngi borom mo ngingi wan te ka kata ngim done ban comment sabai de kan ma pe shwa bangan wan siniru ngarang yo ka we ka phone call ne we parano hikaya jungi bana po ma korbat nang te iklisa lanu ngan yo lanu ngin yo ya kan ka tulok mo at least ladang yo ar lai bana lanu ngin yo ngakali balai mo pikli kata ngam namar ba ikon idon po hospital namar yala dir dang sumi hospital mental admit sa ikon baka don ka operation haban le ti ila kali kan ti social e kino hikaya jungi kum kita ke haban mat yaki jing nakadaw ka government kadile ban release ya ka tulop jungi ndai tang kata ki bon ki ru parano hikai bala phone ngi kelong in depression te so 6 month running without salary kam dei ka kam ka basuk marngi rungi dei ki human beings ki don sipon ki requirements jungi ki ga haban penbiang hajing hasem ngi rogi pang sitam ngi rogi don kam ya ka bam ka di bat kum ta terter te bhi ka kani ka jing delay jong ka government nga iba kalong a part of torture ken yangi as a teaching community especially as teachers.